Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana. Amakuru yanyu muraho. Ndibaza ko abantu bamaze gukumbura ivideo. Yesu Kristo nabaha umugisha. Ku izina banyita Pasikazi, ku bantu batamenyereye cyangwa se batanzi, kandi nkaba ndi umukozi wa Kristo, nkaba nkunda Kristo n'umugenzi wanjye. Haleluya. Ndafite ijambo ry'Imana, Imana yampaye kugira ngo ndabashikirize. Iryo jambo rikaba riri mu gitabo canditswe n'umusiguzi 11 ku murongo wa 1 n'uwa 2. Nkaba mfite n'indi jambo riri mu gitabo ca Amos 2 ku murongo wa 13 n'uwa 14. Haleluya. Yesu Kristo nabampera umugisha, kandi Yesu Kristo nabandindire bene data. Haleluya. Reka rero manze senge kugira ngo ndabashikirize ubutumwa Imana yampaye kugira ngo ndabahereze. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndi imbere yawe Uwiteka, ndagushima ko bitangaza ungiriye Mana, kugira ngo mvuge ibyo wampaye. Data, mu izina rya Yesu Kristo, dore ndi umujakazi wawe, ndagakono wibumbiye, ushatse wakamenagura. Uwiteka we, ndi imbere yawe, dore ngiye kukuvugira Data. Ndakwinginze Uwiteka unshigikire. Yesu Kristo umwana w'Imana, njyewe ntacyo ndicyo, njyewe ndivu, nkuko wavuze ngo tuzasubira mu ivu twakuwemwo, nkuko twebwe turi ivu ndi umukungugu. Yesu Kristo habwa icyubahiro. Data, dore rero ndakwinginze Kristo ndugikire umwuka wera kugira ngo amfashe mw'irivuga butumwa. Kandi Yesu Kristo ndagusabye umwuka wera Data aherekeze ijambo ryawe kugira ngo umuntu ari wese ari buryumvirize rimugira akamaro. Data, ndakweretse abantu ari bose bari bwumvirize ino jambo bagire neza, bahezagire. Uwiteka Mana, ugire neza umuntu ari wese ari mu mpande zitandukanye ari bwumvirize buno butumwa. Ndakwinginze Uwiteka, ndasabye uburinzi bwa bukomeye buze bunkikuze. Ico nanse ndanse imyuka mibi y'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Kristo, ni mu izina ryawe Data. Amen. Reka dusome umutwe w'ijambo uvuga ngo kora ibyiza uburyo bukiriho. Haleluya. Ati kora ibyiza uburyo bukiriho. Reka ntangire ku murongo wa 1. Terera ibyo kurya byawe ku mazi, uzosubira kubibona hahise iminsi myinshi. Ku murongo wa 2. Uhe umugabane abantu ndwi mbere na 8, kuko utazi icyago cyotera mu isi. Haleluya. Reka nsubiremwo. Terera ibyo kurya byawe ku mazi, uzosubira kubibona hahise iminsi myinshi. Yesu nashimwe cyane. Rino ni ijambo ry'Imana, Imana yaduhaye kugira ngo twumve. Imana iriko iratwibutsa ko duterera ibyo kurya byacu ku mazi. Haleluya. Ku mazi, nubwo bitereye ku mazi, uzasubira kubibona hahise iminsi myinshi. Yesu nashimwe cyane. Bishatse kutubwira ngo iki? Bishatse kutubwira ko mbese dukora imirimo. Iyi mirimo mukora ntimugire ngo iherereye ahangaha gusa, oya, izabasanga n'imbere. Yesu nashimwe cyane. Bene Data, nimugwize imirimo, kuko imirimo muri ko murakora izababuranira mu gihe kizaza. Haleluya. Hariho abantu bariko bararya bivanye n'ibyiza bakoze mu bihe byashira, ariko ubu Imana yabibutse bariko bararya. Haleluya. Hariho n'abandi rero babuze ibyo barya. Reka ndabwire bene Data, iyo Imana iriko atubwira ko mbese ko dukura amaboko mu mwenda tukarekura, nuko ibiziko hari ibintu bishobora gutera byagira iki byaza, ariko ibisanze twarakoze umurimo w'Imana, Imana irabiturinda. Haleluya. Bene Data, nshuti z'umusaraba muri ko muranyumviriza, Uwiteka Imana ashaka ngo mugwize imirimo. Yesu Kristo nashimwe cyane. Bene Data, benshi bariko barashaka iki? Bariko barashaka umuhezagiro. None umuhezagiro uzava hehe? Umuhezagiro uzava muri biriya nyene uzaba wakoze.
namba warahaye umuntu umuhezagira uzava muri cya gene, kuko ntabwo uzasaba Imana ati Mana mpezagira nawe ubwawe utarekura. Ese mushaka ngo uwo muhezagira Imana ukure hehe? Umuhezagira umugisha uzava muri bijya bikorwa mukora bene data. Mbese mwiki cyorezo mwibihe tugezemwo ni bangahe mumaze gufasha? Ndabizi murafite imiryango myinshi, ariko ni mwibuke ko hariho n'abandi bari kubarayira hariya bari kurashaka ibyo barya. Bene data ni murekure kugira ngo namwe muze muronke. Haleluya. Ngo kuko mutazi icyago cya terisi. Icyago bene data ntago ari corona gusa, hariho nibindi bizaza biri imbere. Haleluya. Hariho nibindi byinshi byimirije kuza biri imbere. Bene data mukwiye gukora imirimo kuko iyo mirimo izabavugira. Haleluya. Reka ndabaha akarorero inkuru ya Hezekiya. Hezekiya yaragwaye cyane, maze Imana ituma umuhanuzi ngo genda ubwire Hezekiya ko atazigera akira, ngo afate umuryango wiwe ngo awushire hamwe kubera iki ntazakira. Hezekiya amaze kubyumva, mbese ahindukira ikibambazi. Hezekiya arasenga, araririra Imana, ararira yereka ibikorwa yakoze. Ati Imana ni wibuka ukuntu twagendanye, ati Imana ni wibuka ibikorwa nakoze. Haleluya. Imana iramwumva, yumva gusenga kwiwe, maze Imana isubira gutuma wa muhanuzi ati genda umubwira ati numvije gusenga kwawe, ati ntugipfuye, ndakongeje imyaka yindi yo kubaho, imyaka 15 bene data, kubera imirimo Hezekiya yakoze byatumye mbese Imana imwongeza igihe cyo kubaho. Haleluya. Reka tugumireho tugenda tugende muri Amos, kandi ijambo na twavuganye riri muri Amos igice 2 ku murongo wa 13 na 14. Twumve ngo nibiki Imana ishaka. Haleluya. Ngo umve ngira mbashikamire aho muri, nkuko umukogote wuzuye ibinyankinda ushikamira hasi. Haleluya. Reka nsubiremo kandi ngo umve ngira mbashikamire aho muri, nkuko umukogote wuzuye ibinyankinda ushikamira hasi. Ku murongo wa 14 ku murongo wa 14 ubangutse azobura uko ahunga, n'umuhizi ntaco ubuhizi bwiwe buzomumarira, n'intore ntizoruha yikiza. Reka nsubiremwo, ubangutse azobura uko ahunga, n'umuhizi ntaco ubuhizi bwiwe buzomumarira, n'intore ntizoruha yikiza. Haleluya. Ngo umve ngira mbashikamire. Haleluya. Iri ni ijambo ry'Imana bene data. Imana avuze ati giri dushikamire, igiri bashikamire. Haleluya. Ni bandi igiye gushikamira? Igiye gushikamira abanyabyaha, igiye gushikamira bariya badashaka kwihana, bariya basambanyi, bariya mwene data. Nigihishije uri kurakora, Imana ikirakireba. Dore Imana igiye gushikamira bariya. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Yewe wamusinzi we, wamusinda wisubaho, aho ugenda hose uvuga amagambo kubera inzoga. Dora amapataro ugumukorora, dora amajipo ugumukorora, dora Uwiteka aje ugushikamira nutihana ngo uve mu byo byawe. Yesu Kristo nakubabarire. Haleluya. Yewe mukozi w'Imana we, uri kuravuga amagambo ashimisha abana b'abantu, ha kuvuga amagambo ashimisha Imana, dora Uwiteka aje ugushikamira. Haleluya. Bene data, rino jambo ryo kudushikame cyo ryo gushikamira, murazi umuntu afashe ikirenge akaguhonyora byonyene, urazi ukuntu ibabaza. Nyeswe Uwiteka Imana aje gushikamira abantu, ntago azashikamira umugororotsi, azashikamira iki? Azashikamira umunyabyaha. Haleluya. Aba pasiteri, yewe wa mupasiteri we, ni wibuka ukiri muri Afrika ukuntu wavuga ubutumwa, ni wibuka ukuntu umuntu aje yambaye usa mu rushengero rwawe, waramucyaha ati genda wambare neza, ariko ubu warafunguje urushengero, wageze mu mahanga. Abantu baza bambaye ubusa, abantu baza bambaye utumini, abantu baza basa nabi mu maso, barapinze Imana, ariko wamubona ntagikino kimwe umubwira, ahubwo umubwira ati Imana ije gukiza izo ngwara zawe, ahubwo umubwira uti Imana ije kuguha ibyo urya,
ubwo mubwira uti ngo urafite amahoro, wewe urazi ko ata amahoro y'umunyabyaha ahari, ariko wewe uguma ubabwira ibintu byiza gusa. Hakwabwira ati genda wambare wikwize, hakwabwira ati ayo maherena yakure, kuko nta muntu afite amaherena azaja mu ijuru keretse ayataye agaja kuwiteka. Kandi ikindi bene data, abakristo biwawe baraza bambaye ibitambara mu mutwe, ariko ubu reba abantu basigaye bashiramwo amaproduit, basigaye bashiramwo mbese amakanta biyorohereza, abandi bagashaka kugira ngo bari kubarorosha imishatsi ngo yabananiye kugira iki gusokoza. Nimba yabonaniye mwagiye mugakata mukagira mukeya, ariko mugakora iby'Imana ikeneye. Haleluya. Muguma mubwira ati abantu ngo Imana ireba mutima gusa, Imana ireba no ku mubiri bene data. Ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari sengero z'Uwiteka. Reka ndabwira, Imana ije gushikamira abantu. Dore bene data, mugende muza mwambara ibitambara. Yewe wa mukozi we uri kuravuga ubutumwa, umutwe wawe ugaragara, dore Imana ntibyemera. Nufata igitambaro ushire ku mutwe. Yewe wa muririmbyi we uri kuragenda kurimba imbere y'Imana, umutwe wawe ugaragara, dore Imana ntibyemera. Nushiyemo igitambara maze ugende ukwera Imana. Haleluya. Dore nubwo waba uri kurasoma ijambo ry'Imana, uba uri imbere y'Imana, kuko uba uri kurasoma ijambo. Haleluya. Bene data, nimwubahe Uwiteka nk'uko mwubaha so na nyoko, nimwubahe Uwiteka nk'uko mwubaha so na nyoko. Haleluya. Nimwumvire Uwiteka nk'uko mwumvira so na ba nyoko. Haleluya. Nk'uko mwumvira abagabo banyu. Yesu Kristo nadutabare. Dore Imana ije gushikamira kenabo batumva, bariya bagenda gusambana ngo Imana ntindeba, ngo bariya ngo ntibandeba, yiwe ijisho ry'Uwiteka iraba ni kuzimu. Uwiteka arakureba. Haleluya. Yewe mwabakobwa mwe, mwabakozi bo mu rugo mwe, mwebwe mugenda mugatwara abagabo b'abandi, dore Imana ije kubashikamira. Nubwo uzaba uri mu gikoni, nubwo uzaba uri mwiwese, Imana ije gushikamira ijaniranye nawe uzaba uri. Yewe wa muntu we wamujura we uri kuribisha umunzane ngo uri kurashaka ngo ibyo uzaha Imana nta gitora ibyanduye. Uri kuriba hanyuma ejo ubwire abantu ngo Imana yampaye ibi, wagura imodoka ngo Imana yampaye imodoka. Imana siba yayiguhaye. Dore nuri umujura kandi ukagenda ukaririmba uriba, abantu baraza bakakuranguraho maze ukabiba ukabaha ibidakwiye, maze ukagenda uvuga ngo ni Imana yabiguhaye. Mwene data, Imana iraje gushikamira, niyagushikamira izagufyatarika n'inyama ntizizasigara. Nuhunge udapfa. Haleluya. Nuhunge udapfa mwene data. Yewe wa muntu we uri kurakoresha uburiganya, uri kurabesha nugira ngo batware ibintu, reka ndakubwire, yewe wa muntu ufite ishari, ugira ishari ukagira mugenzi wawe ishari, Imana ije gufyatarika, ije gushikamira, nutahunga urapfuye. Haleluya. Uwiteka yababaye. Haleluya. Uwiteka yababaye. Imana ishaka ko muhindukira.